This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakat baki officer bat nong tre ka Shillong Municipal Board lem kibor majestor bat bulet ka East Khasi Hills District kidang beteng biang ya ka jinghan rai ya kinong de jingde harut surok bat linti ya kejat lani ki hawkers hakindai lat la lak ba ya ka wei naki ka bomdan ya ka certificate of vending la ne COV. Kumta kila pha ya ka ban lumno ya ki mar jingde jongka bat habar kala pen ki nong tre ka board kila mut lum da ka bor bat kan ne kala pen long ya ki wei ki long kme ban mi ban persya ya ka jing tmura da ka bor ya ki tiar ka kong biulinda pertu president ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kala ong baki bor badi pet ki dei ban sange ban kendang kat ba ka board kampat khot jing yalang ka bakirki. Kalau ong badai bentau ya ke Town Vending Committee ke Bapura ban penbet ya ke kam bat keno badai ke sorkar ke bapenslam ya ki kot kisla na ke benta ki hawkers. Kilong kemi ki badai jing de mar yakta ya ki mar jing de jengki kila wan syong halor jengki bat kim ailat ya nuru ban keta. Jangan nado bawan kawan ong ki kawan ong. Ya dah hei. Ya dah. Dapat belum no. Syong dek. Namar wadi ka to kada ay niro tambiang be inak kat ka ba nisong kanu sa ko rumdan kat kay rumdan ra kan ka wala ra kat ban kampat khat biang ka TVC yang ingin penbeda kumai dai ban ka semua ila city la ni ka ko ila tha emergency meeting balik kim khat balik nagai ka daw apa kani ka jing plan man ya penbed yang ka thau da TVC da ka TVC ka thau ang ni kan ya penbed ko kita tang di yani lepa orang tang dan cek tang itu di betul ba kata haba kim dan beli lali aikon le ulo bakim phone ba am dal kat no wala lali ana ka kot haba kim le lagi itu ko ka kam ka de kana sen lali mi sate ba beli kim haba lali kat ai pik la sirap kadur lali shan lali ai ba kata ya ai pat de yu man la kasi ba kim mem kaju si juga do man kasi bek ro bisa ga so mara mata da la ni ka de ang la si ti pat sa sha pat sha kan meeting ni kan na ka wei ro kim so tho dan kan dia ro em isra sa ba par lat ba ti le de ti kiju bek ban nom re kan nom batli ki badan ya ban sha ki badan long kan bam de gai wei ban bakri ki kan ti yang ban apa ini yang up badaya dayo lang na do lang balai silang ban balai kadang lapau ka jing ko ban trai tam silang di kan itu pakang mbak waktu iki mas waktu iki mas tidak tak iki mas dengan dia sendiri waktu iki mas sama kau tadi kau cuma nak berni di mana kan imang kan dia kan siap lah. Mana kerja ketari nak. Lah.
la ban cha kan chi phau kan ta la ne ka la li ai ki kat kum yo de lam no banyak hot gerak. Dia hot nak no. Dapat yang ngiro, dapat yang ngiro ni gerak. Ya. Dengan cuan anda pada mereka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.